Rere Mugomo wa Madagitari bũrũri-inĩ ũrathii na mbere, Arwaru aingĩ makoretwo makigerera minyamaro mĩingĩ kumana na wagi wa mbeca cia gwetha motungata ma ũrigitani thibitari-inĩ cia andũ kĩũmbe. Kaunti ya Nakuru nĩ ĩmwe ya kaunti iria igunĩkĩte harĩ kwamũkĩra motungata ma ũrigitani matarĩ ũrĩhi. Nafurahi sana kwa sababu ya hii matibabu. Nimeelekeshwa na ile njia nzuri kutoka niingia kwa gate, kwa line nikapanga line vizuri. Tena nikarudi nikakuja nikaingia kwa daktari wa kwanza na nikafurahi, nikaingia kwa daktari mwingine na nikafurahi na nimepewa madawa na ninajua nitaendelea kusikia vizuri. Mgomo ya madaktari imetupeleka vibaya kwa sababu hata watu wengine wetu wameshakufa na tunafurahia kwa hii matibabu kwa sababu imekuja kutuokolea. Kiria Arwaru magana matandatu nio magunikite na urigitani uyu Utari marihi uria ugacerithitwo ni gikundi gitari gia githirikari kia Rotary Club of Hurlingham aria manyitaniire na ruhonge rwa ugima wa mwiri rwa Nakada na thibitari wa Miciini wa St Mary. Kuringana na mutongoria wa gikundi giki Mejuma Mohammed augite ati kumana na namba nene ya arwaru aria makorirwo makiyumiria niguo kwamukira urigitani uyu Utari marihi ni kionereria kia ati andu aingĩ ni Maranyamarika Miciini kumana na mugomo uyu wa madagitari. Riu agiikia ritana kuri thirikari na ndagitari ria gukorwo magietha kihonia kia naihenya niguo gucokeria kwa mautungata ma urigitani na ihenya. Already 500 plus patients who have already registered. Part of them have already been seen, the rest are still yet to be seen. And showing that there really is a need for these medical services here at this Kokopei community. And we do an impactful project like this or medical camp like this, you really get to feel the need that is there, especially with the ongoing the doctor's strike. Sef Mwai uria ni umwe wa aria magunikite na mutaratara uyu wa urigitani Utari marihi ni atarĩirie kĩgirĩko kĩrĩa arwaru makoretwo makigerera kumana na mugomo wa arigitani, guku akiuga ati ndarĩ na ũhoti wa gwetha motungata ma urigitani thibitari-inĩ cia andũ kĩũmbe nĩ ũndũ wa marĩhi ma igũrũ marĩa mabatarĩkaga thibitari-inĩ ici. Kitu tungeuliza serikali ni wagalie madagitari watoke kwa mgomo, kwa maana tuko na shida. Kwa maana wengine wanajua hawa haoni kama tuko na shida, kwa maana hawa wako na pesa, sisi hatuna pesa. Hata wako na private doctor, hakuna pesa sisi. Ripotera Muthingi TV, Geto wa Boi wa Mugo.